Halo? Gdje si, majstor, ustaj? Ništa, evo. Glavobolja od vina, a nigde aspirina. Pa dobro, imam ja lijek za to, majstore, možemo ići jest. Dobro, gladan sam, ali ne bi išlo trošiti pare. Dobro, buraz, ako nešto trošiš pare, haj vamo, ima. Burek, pita, seljanica, janjetina, lukvira. Okej, haj, eto, doći ja tamo do tebe. Aj, čao. Aj, majstore, svaka ti čast, stali se na bureku. Prijao sam se. Put sam ko brod, ej. Ne mogu maket. Šta ćemo sad? Daj mi reći, gdje je Damir? Damir? Ja. Pa znaš da on samo... Kuća, posao, kuća. Pa da. Samo radi. Ajmo do njega malo do... Hajmo ga malo zabaviti. Aj, Bucka stavlja toga. Ej, što volim miris kamiona. Pa ništa, Harek, imaš onaj lod još za red, uzet ću ga ja. Evo imam, poslušat ću sad. To, majstore. Treba mi informacija od šofera. Broj telefona je... 225-883. Onaj, vozit će Revko, kamion broj 530 i trejla je 329. Ništa, man. Čujemo se. Aj. Damire! Vidi ko je došao! O, Revko, ništa, čujemo se kasnije. Gdje ste, momci? O, ajde se drugi, gdje si? Buki legendo! Šta ima? Šta ćemo? Ajmo, Neže, ajmo. Ajmo popiti koju jedemo. Moramo. Ma jebem ti posao. Ajde. O, Dil! Gdje si tiče da ubiješ? Evo. Gdje skanču? Kopić, Buraz, gdje si, sine? Evo ništa, leži. Brate moj, svi smo tu, alo, gde si ti? Maj, doći ja kad sam navalio. Ajde.